Bom dia, Alensira e ouvintes hotu na Bena Jesus Hadomi. Imi dia kalae, espera katak imi hotu dia. Agora da daun, hamutuk file-fale hohau bin Febi, e haune colega bin Sandra. Bom dia, bin Sandra, dia kalae. Bom dia, bin Febi, grasa bamaromak hau dia. Bin Febi dia kalae. Amos dia. Hanesan bye-bye durante minuto tolunulun yalaran amise hamalu ka Alensira e adeder sam furakidane. E programa de Genio Bot Husi Biblia. Alensira inicia noin kala história semana kotuk nian. Semana kotuk itarona kona basaida. Bin Sandra masih hanoin kala. Sing, si hanoin. Semana kotuk itarona kona ba maromak halo promesa bot ida. Jose, Alensira si hanoin. Ho Abraão. Maromak haruka Abraão ba fatin fong tamba. Maromak se halo povu fong, nune maromak ne bensang, bele nam kari ba ema hutu. Ne promesa bot dunik. Los kale bin Febi. Los. Satan momentu ne Abraão hosara la iha oan. Isirnya idade yu ona atu hetang oan. Sing. Mai be Abraão fier ba maromak. Ida ne halo maromak kontenti. Maromak sakarak ita fier ba maromak ne promesa iha ita ne muris. Ita serona husi historia turmai, maromak cumpre promesa hodi itamos belesainya povo e simunia bensão. Dia Alensira itamos ia versículo de cor semana kotuk nian. Los kalae. Maita koko de cor hamutu? Gênesis capítulo 105 versículo 5. Nai maromak hatete ba Abraão. Hateke tok baloroleten isura fitun sira se obele. Onia geração mos se barak hanesangne. Dalaidatan? Gênesis capítulo 105 versículo 5. Nai maromak hatete ba Abraão. Hateke tok baloroleten isura fitun sira se obele. Onia geração mos se barak hanesangne. Diak Alensira molok itarona kona ba historia tuirmai bin Sara hakarak pusu. Dalam rumah imi iha kolega rumah kak maung kak ema rumah halo buat at ba imi. Los kale. Los. Exemplu hanesan tolok kak hadau itani sasan kak baku no seluk-seluk tan. Entau ban hira sira halo buat at ba imi niarea saung saida. Oinsa ho bin Febia. Si hanoin kale uluk ban hira sekik. Quando kolega hadau bin Febi ne sasan kak baku bin Febi niarea saung basira saida. Quando haune colega hadau haune sasang, haune reação mak hirus. Se haune colega baku hau mos hakarak baku nia. Unsa bin Sandra? Hau mos hanesan. Agora Alensira ita serona oinsa maroma cumpre ne promesa ba Abraão. I historiane ita mo serona ema ida ne behetan susar tamba ema seluk halo buat at bania. Mai be ita si buka hatene nia reação saida ba ema sirane. Ita buka hatene i histori termai. Parte 5. Maromak de povo aumenta bot. Ikus mai ne acontece duni. Maromak cumpre nia promesa ba Abraão e fobania oan mane ida naran Isaac. Maromak ne povo na benia promete começa aumenta. Então, maromak ne promesa hatutan husi Abraão ba Isaac. Bainira Isaac bot ona, maromak fobania oan mane ida naran Jacob. Maromak ne povo na benia promete começa aumenta ba bebek. Então, maromak ne promesa hatutan husi Abraão ba Isaac nomos ba Jacob. Bain hira Jacob bot ona, maromak fobania oan mane sanulu resin rua. Nia fonaran basira, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Isakar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Jose e Benjamin. Maromak ne povo na benia promete começa aumenta ba bebek. Mai be, maski maromak ne povo aumenta bot, sira começa hadok an ba malu. Jaconia oan mane balu, lagosa sira ni alin mane Jose.
sira halo buat at ida. Sira hataman nia iharai kuak, ida pois sira fantia nia para sai atan iharai dok. Ne tristi kalai. O hanoin Jose mesak det iharai dok ejitu? Lae, nia la mesak. Maromak hamutuk ho Jose. Maromak atu halo buat at nabe akontese iha Jose, atu sai buat dia. Maromak hatudu ba Jose katak, iha tinan balut tuir mai, aihan si menus, iha rai hotu-hotu, maseham laha. Jose fiar ba maromak. Faraun, liura ejitu, fiar ba Jose. Nia foknar ba Jose, atu tau matan ba nia reinu tomak. I Jose ajuda nia, liuhusi rai aihan. Depois, tempu susarmos mayona hanesan maromak hatete tiona. Ema barak mai husirai dok atau sosa aihan. Siraham laha besi katumate. Bain hira Jose ni apa ja corona katak ia ejitu ia aihan. Ni harukan ia oan mane siraba atau sosa balu. Entaun siraba. Agora, Jose sa ema bot nebe ia poder, isi kunyese sira. Mai be, nia maung sira la kunyese Jose. Tinan barak liu tiona, tuirlos, Jose bele halo at falif basira. Jose bele fan sira hanesan atan. Jose bele oh sira. Mai be, Jose fo fali aihan basira. Jose fo fali perdaun basira. Ni hatete basira lalikan laran susar. Ni hatete basira katak, maromak hamutuk honia iha ejitu. Ni hatete basira katak, maromak harukan ia ba ejitu uluk, atu nune maromaknya povula mate. La kleur det, jaconia familia começa a aumenta barak iha ejitu. Wah, bin Sandra, ikus mai acontece duni. Maromak cumprin ia promesa. Maromak foba Abraham on mane ida narang Ijak. Ijak mas iha on mane narang Jako. Jako iha on mane barak. Hamutuk nain sanulu resin rua. Sing, ita bele hare katak maromaknya povu na benya promete onane aumenta ba bebek. Los kalai. Los. Maromak cumprin ia promesa. Mai be iha buat tristida. Bin Febi si hanoin kalai. Sim. Jako ni on mane balu ya gosta siranya alin Jose. Tambane sirahalo buat at bania ifang nia para sai atang herai dok. Seida ne acontece ba alin sira, imi senti saida. Winsa ho bin Febi senti saida. Seida ne acontece ba bin Febi. Bin Febi senti tau. Tambah lah hatene matulori ban be. Barai dok depois la conhece a maida. Então ne senti triste e larang moras. Tambah itanya mau ngerasik maghalo dan nema ita. Se binsan maghasori situação ne, binsan senti saida. Hau sinti anesan, sinti tauk, sinti tristi, laran moras. Mai be bin Febi, ia historia idane itahare katak maromak lahusik Jose mesak iharai dok ejitu. I maromak uja buat at nabi acontece ba Jose ne ba buat dia. Ne los, nomos ben hira Jesa ima bot nabi ia poder, nia pronto fo perdaun banya maun sira. I nia fomos ai hamba sira. Wow, ne buat nabi la fácil atu halo, los kalai. Sim, se acontece ba ita bela halo hanesan Jose halo kalai. Pronto fo perdaun banya maun sira. Dala rumah ne susar, mai be maromak hakarak atau ita fo perdaun. Hanesan mos Jose, maromak nunca husik ita mesak. Inia bele uja buat at nabi acontece ba ita ba buat dia tuirnya plan. Sim, dia kalian sira. Tene versículos mana ida ne foti husi. Gênesis hat nu resin 5 versículo 5. Nebedehan, e agora, imi keta laran susar ka fosala ba iminyaan. Tambah imi fang ona hau mai hane. Tambah maromak haruka hau mai uluk imi, odi hatutang ka preserva mores. Agora alin sira nomos binsan, bele temi tuir bin Febi. Genesis capítulo hat nul resin 5 versículo 5. E agora, imi keta laran susar
Imi keta laran susar, Ka fosala ba iminyaan. ka fosala ba iminiaan. Tamba imi fang ona hau mai hane. Tamba imi fano na hau mai ihane. Tamba Tamba, maromak haruka hau mai uluk imi. maromak haruka hau mai uluk imi, Hodi hatutan ka preserva moris. hodi hatutan ka preserva moris. Dalaidatan Genesis, kapitulo hatnul resin 5 kapitulo hatnulu resin 5, versículo 5. versikulo 5. E agora I agora, imi keta laran susar imi keta laran susar, ka fosala ba iminyaan. ka fosala ba iminiaan. Tamba imi fang ona hau mai hane. Tamba imi fano na hau mai ihane. Tamba Tamba, maromak haruka hau mai uluk imi. maromak haruka hau mai uluk imi, Hodi hatutan ka preserva moris. hodi hatutan ka preserva moris. Diak alin sira mai takaliman takamatan hodi halo orasaun. Maromak ami agradece tamba itabot mak maromak nebe kumpri itabotnya promesa. Hanesan itabot hamutuk ho Jose iharaidok, ami fiar itabot mos sempre hamutuk ho ami ihane bedet. Tulun ami atau ami mos pronto fo perdaung ba ami ni kolega ka ema rumah nebe halo atmai ami. Amin. Dia kalian sira, mau continua itane programa, ita sebarona música ida. Jako iha oan manesa nulu resin dua, Ruben Simeon Levi Juda Zebulon Isakar, dan Gad Aser Naftali, Jose Ikus Liumak Benjamin, Maromak kumpri dunia promesa, Maromak nia pogu aumenta bot, Maromak nia pogu aumenta. Alin sira mai tarona música ne dalaidatan. Alin sira mos de canta hamutuk. Jako iha oan manesa nulu resin dua, Ruben Simeon Levi Juda Zebulon Isakar, dan Gad Aser Naftali, Jose Ikus Liumak Benjamin, Maromak kumpri dunia promesa, Maromak nia pogu aumenta bot, Maromak nia pogu aumenta. Spera alin sira senafatin akompanyo programa ni. Agora hamutuk faliho ita haunya kolega Mana Carol husi Amerika. Bon dia Mana Carol. Good morning, Vinsandra. How are you today? How diat? Mana Carol dia kalai? I'm good, thank you. Mana Carol si hanuin kalais mana kutuk ita aprende katak Abraham believed God's big promise. Abraham fiar ba maromak ni promesa bot. Yes, Abraham believed God's big promise. Maromak promete atau halo Abraham ni jara saung sana saung bot. Is manane ita aprende kona ba uinsa maromak kumpri ni promesa. Agora ita seronatan istori idane holian tetun i Ingles. Imai ita aprende len Ingles ho Mana Carol. Part
5. Parte 5. God's people grow. Maromaknya povu aumenta bot. At last, it happened. Ikus mai ne acontece duni. God kept his promise to Abraham Maromak cumpri ne promesa ba Abraão and gave him a son, Isaac. e fobania wan mane ida naran Isaac. God's promise of a new people was beginning to grow. Maromaknya povu na benia promete começa aumenta. And so God's promise passed on from Abraham to Isaac. Então, maromaknya promesa hatutan husi Abraão ba Isaac. When Isaac grew up, Banhira Isaac bot ona, God gave him a son, Jacob. maromak fobania wan mane ida naran Jacob. God's promise was beginning to grow and grow. Maromaknya povu na benia promete começa aumenta ba bebê. And so God's promise passed on from Abraham to Isaac to Jacob. Então, maromaknya promesa hatutan husi Abraão ba Isaac nomos ba Jacob. When Jacob grew up, God gave him 12 sons. Banhira Jacob bot ona, maromak fobania oan mane sanulu resin rua. And he named them Reuben, Nia fonaran basira, Ruben, Simeon, Simeão, Levi, Levi, Judah, Juda, Zebulun, Zebulon, Issachar, Isakar, Dan, Dan, Gad, Gad, Asher, Aser, Naphtali, Naftali, Joseph, Jose, and Benjamin. e Benjamin. God's promise was beginning to grow and grow and grow. Maromak niya povo na benia promete começa aumenta ba bebê. But while God's people were growing in number, Mai be, maski maromak niya povo aumenta bot, they also were growing apart. sira começa hadok-an ba malu. Jacob's many sons hated their younger brother Joseph. Jako niya oan mane balu, lagosta sira niya alin mane Jose. They did an evil thing. Sira halo buat at ida. They put him in a pit and then sold him Sira hatama niya iharay kuak, idepoy sira fante niya, to be a slave in a faraway place. para say atan iharay dok. Isn't that sad? Ne tristi kalay. Do you think Joseph was all alone in faraway Egypt? O hanoin Jose mesak det iharay dok Egypto? No, Lai. he was not alone. Niya la mesak. God was with Joseph, Maromak hamutuk ho Jose. and God was going to use this evil thing that happened to Joseph for good. Maromak ato halo buat at nabi acontece iha Jose ato say buat dia. God showed Joseph Maromak hatudo ba Jose? that in a few years there wouldn't be enough food Katak iha tinanbalo tuirmay ay hanse menus, for all the hungry people in the land. iiharay hotu-hotu emasehamlaha. Joseph believed God, Jose fiar ba maromak. and Pharaoh, the king of Egypt, believed Joseph. Faraon, liuray Egypto, fiar ba Jose. He put Joseph in charge of the kingdom, Niafok nar ba Jose ato taumatan ba niya reino tomak. and Joseph helped him by storing up food. I Jose ajuda niya lihu si ray ayhan. Then came the time of trouble, Depois, tempo susarmos mayona. just as God had said. Hanesan maromak hatete tiona. People came from distant lands to buy the stored food. Ema barak mayu si ray dok ato sos ayhan. They were hungry and about to die. Sirahamlaha besi katumate. When Joseph's father Jacob heard that there was food in Egypt, Banhira Jose niya apa corona katak iha Egypto iha ayhan. he told his sons to go and buy some. Niharukan niya oan mane sira ba ato sosa balu. So they went. Entang sira ba. And Joseph, now a very powerful man, Agora Jose say ema bot na be iha poder. recognized them. I se conhece sira. But his brothers did not recognize Joseph. May be niya maong sira la conhece Jose. After all these years, Tinan barak liu tiona.
Joseph could have gotten even with them. Tuirlos Jose bele haloat filafali basira. Joseph could have sold them as slaves. Jose bele fan sirahanesan atan. Joseph could have killed them. Jose bele ohosira. But instead, Joseph gave them food. May be, Jose fo fali ayhan basira. Joseph forgave them. Jose fo fali perdaung basira. He told them not to worry. Ni hatete basira lalikan laran susar. He told them God had been with him in Egypt. Ni hatete basira katak maromak hamutuk honia iha Ejitu. He told them God had sent him ahead to Egypt. Ni hatete basira katak maromak harukania ba Ejitu uluk. So that God's people would not die. Atunune maromak ni povu lamate. Soon, Jacob's family would begin to grow in Egypt. La cleurde Jaconia familia começa a aumenta barak iha Ejitu. Mana kero hanuin saida kono ba histori ohin loron. I thought it was surprising. Tambah sa mana kero hanuin histori ni halak fodak. Well, something very bad happened to Joseph, but God used it for good. Sing, maski buat at acontece ba Jose, maramak ujane ba buat tiak. And Joseph forgave his brothers, even though they were very unkind to him. Sing, maski Jose niya maung sirahalo na buat ate besbania, Jose lahiru sira. Niya fo fali perdaung basira, imaromak uja Jose atau say bensang bani maung aling sira. I want to be like Joseph and be able to forgive instead of staying angry. Maromak bele tulun ita ho di bele fo perdaung ba ema seluk duke ita na fatin hirus. Pinsandra, let's learn some new words today. Mai ta aprende liyo fon ho Ingles. How do you say, Joseph forgave his brothers in Tetun? Jose fo perdaung banya maung sira. Okay, so Joseph forgave fo perdaung his brothers. Banya maung sira. Let's say it together in English. Joseph forgave his brothers. Joseph forgave his brothers. Joseph forgave his brothers. Joseph forgave his brothers. One more time. Joseph forgave his brothers. Joseph forgave his brothers. Great. Let's pray together. Mai italora saung hamutuk. God, we are so thankful that you are a God who keeps your promises. Just like you were with Joseph in Egypt, we trust that you are with us wherever we are. Help us to always be ready to forgive people who are unkind to us. Amen. Pinsandra, I want to hear what happens next in our story. How mo sakarakatene seda ma acontece turmai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes! Amin afatin fanoin ba alin sira kainang aman sira na bem acompaña el programa idane kata livro de genio bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Mi bel kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kai kolidili nia oin. Dia kalin sira itanya programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loran sabdo semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa de genio bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak fo benção.